ormanda çatımızla oynatın çatır davulda çatanda çatır davulda çatır davulda çatır davulda çatmanda taş şeli görür taş şeli görür taş şeli görür atla oynatın böyle böyle bu taragan ömrümü seni sanagan öyle kalsam canımda seni sevdim sanagan ama çok ay cengeler ay ya cengeler ama baka yapma sayır cengeler Allah Allah bu sesimi kanay salam Oba oba kadının yüzüne aman Açan geldin hemen bosa gittim seni Shine.
Polka paskat olsun. Sürüyorsanız geçin. Oldu. 6000 bağış çok. Kardiyan yavaş mı bir oldu? Gel Zakişka. Kardiyan. Gel. Noktaya veriyoruz. Nokta. Orkidenle çay Cenge, silaş gerek birinci gibi onlardı. Oy Cenge. Yo, o sizin çay verişinize kadar verir o. Verişmez o. Aslında yok. Coş oldu hoşunda öyle. Ya kağıtlarla su içmiyor böyle ya. O kızlar oynarken yollarga çalışan oynarsa kızlar birinci. Cenge kalk bunday. Birinci gelgende göyollara çay verin. Giyeyim ola Yoksanız da bunday. Ana çayını hatta. Giy çağız. Kavur diyorlar. Daha bir dakika gelin Cenge. Daha bir dakika gelin burada. Taşak. Cümlene gel. Halk ederse cümlene gelsin. Bir şey Ya yukarıya gelsin. O engel mi saldın? Ya otur be. Başka teşekkür işte sanmam. Ya hakikaten. Cenge gökten bir kavga yok. Cennet havalayız. Ben Cengiz gitmedim lan. Baya biz bulacakta Cakşili makul depsilerine yumuşak bol koysak ben de kişinin önerim olmaktı.
Cengiz, silah kilama taşaka jetbeyt de varasa kiçine Başına gidiyor. sal kovam. Onlar gözünce taş gerek. Gözünce. Gözünce taş gerek Cengiz. Siz derdik ya. Ayıplıyorum ben. Ya gözünce taşı çalış gerek Cengiz. Bir olan paygamber var. Aynen. Çok albayız. Onda çirkin tuğaz. Bak şöyle. Abi teşekkür ederim. Çok gitmeyiz. Ya basına gel. Ya ben bir çok Lan çık aşkına. Çüş illa Gürkan telefon verin. Ne Aydan'ın baldan susap geçti bol mi? Oğlum. Ceyhan abi teşekkür ederim. Bir onlar gelecek. Bir hafta yol atlayayım bizden daha karakter sökmüş. Böyle kovarsam camansıylaydı. Ne var şu telefon? Başım diyeceğim yani. Cengiz hocam magazin var. Kile bak geldim beni. Çekeler gel oğlum. Her şeyle gelin kesin. Nerede turayla bak. Gel Cengiz torba atın çay vereyim. Hadi ben Cengiz oturun. Gel. Kızlar ne basar? Otur kusura bakma. Başka da korsan, güyo olan, paylaşmasın. Cengiz mezun olacaksın dedi. Ben ya aldım ben. Bunda içtik ya. Ya Cengiz o yeş taş koyunca mı? Ne öldüreyim o tabii. Sana işte cıvlar. Ya bak ayış ne olur? Son gelen ayış ne olur? Yemeğe görüntü saçmalıyım. Şunu oğlana şöyle oldu. Ay yasana sen çakın. Özür dilerseniz. Cengiz tutamıyor da şey. Göğüm sağlık öyle olmadı. Biz sıkken baldan. Göğüm sağlık öyle olsun. Evet bir diyem alsam kendimi çok bol kadar kullanırım. Ben bak 11 zaten onda. Cengiz az bile zamanın yıkım bağlı. Masayla Tamam zamanı sıra kendine. Düğünde gazete. Ya Cimbasan'da çalsana Cimbasan'da.
Yeter boğaz. Ve cengesi. Bol ben bu. Simurt'un cengesi. Yeter boğaz. Если kata job etseniz, army kata job etseniz 500 tonna verir. Oy. Ya niye söylüyorsun? Ayıp ona da. O makine olur. Olmazsın yaxşı görgөн gülü. Çok çok geç. Bizde olmadan sonra da olsa bu жақсы көрөбүз. Bilgen için ayttık da. Ne üstler olmadı. Çarp böylesi. Ya olmadı. O şöyle ayıp olur yani. Olmadan hiç qayсы жақсы көрөбүz. Giyik. Роза, Tuğla günü. Tuğla günü. Жазда ой, жазда geçelim. Beşinci maç. Sevişken dedi canan
Kumar girmeydi mi? Kumar O da жақсы да мынаке. Süyle oturmuşlar. Şurada kuvvetçe düşecek kadar birbirine Şirin çilikten alırlar. Koşudan bir yamış. Seni startlık kaçma var. Da gelmiyor. Ortada gelmiş. Sonra mavi coşacak.
üstüne kapatın koyup ya. Anam çok sarpayı uydu. Onlar da yüz alıp kaldık, etektep kalıp sarpayı yudurup kalaydı. Benim kalan özümüzde gastıriyatlar verir. Ansar mama da Astra, sevgisine mima yapabilir bunlar cidden. Nasıl tutunga bireyle? Gel, canım. Öt almaya kaldım da ben. Gel kuşam. Şu canan var. Bir kolum var, bozulmuş var. Canan. Soyunun altındaydı. Bulma çizdin kaç. Барған жерінен бақыт тапсын, қошқанменен қошарсың, мына жақын жер, жақсы жерге беріп атасың, денсаулықтары чың болып, төлікті шу жар болып, ошолордон баягы казан очогон карматкан ошо мына чынар деле баягы эме, баягы бирибизди билип эле жүргөн жер. Ошол жерден бактысын таап, Кудайым ошол жерден өнү өссүн. Ola çok aldım. Aynen karlarınızdan var tankılda öyle. Algan dileğin жақшына қабыл болсын, ертең ынтымақ болсын баған саған. Болуға болсын, жақынсың, бір-бірімен ұдасын, жақшына сырдашын. Ечесіңді де оқырған ұдағыдай. Азық той болсын, Karındım mı men bakarım
tamam ettirim da aytaplı kızlar da koyun. Yok, akçasını veriyorum. Hayır, Ayza toymadım. Abi olsun lan uyan çeke koyma. Boş iş var. Cenge ona çok olan dağıtıyor. Niye kaçın? Çayba ulan karno. Ulan aytap. Ulan karno. Soyup gide turan mı aldın abi? Ya kalmasa gel. Uçanaktan beri. Ol. Siz bile. Testlerine de rahmat. Unutmakta oldular. Balık var. Yiğitler, kızlar, birinciler şu. Nasıl çok öyle siliyor öyle? Dalıp gitme. Bakım oğullar. Ardayım ömürde şu jaman жақшылықтарда birge ol. Jamanlık bol bolsun. Ardayım жақшылықтар bolsun dostum. Şu turmuştun nöyde ылдый суық ысық дегендеріне чыдап, чоң опаларыбыздан укчулап кой. Чоң атаңар даже соған чоң канаткан меслепчи. Аячты сыйлап досум, аяштагы сени сыйлап ömür boyu bak.
Sulu sevgi çarşsın, kara hatta gözlerim yüreğimde aşkın. Kara kara kaşsın, sulu sevgi çarşsın, kara hatta gözlerim yüreğimde aşkın. Sevgi çarşsın, kara hatta gözlerin yüreğimde aşkın. Kara kara kaşsın, sulu sevgi çarşsın, kara hatta gözlerin yüreğimde aşkın. Al sarıla barba barba, beni oyunu salma salma. Eğer bugün sen gelmesen, bana başka telefon çalma. Al sarıla barba barba, beni oyunu salma salma. Eğer bugün sen gelmesen, bana başka. Oyunda ne var, boyunda ne var, ben almadım. Kumul yaşımda külüm sürüge şaramadım. Oyunda ne var, boyunda ne var, ben almadım. Kumul yaşımda külüm sürüge şaramadım. Жеңіліп келіңіздер, сарпайларды алып келіп, бисмилла деп бірінші ұл баладан сарпайды баштап, онан кейін қызына сарпайын одан кигізіп, жеңелерге күш қуат берсін, жеңелер қызмет ұландырыңыздар. Biraz ırımın bu aksiyon емес, көңілден шығарып өді.
Urmatlı çekeler bir jolu kızılınдағы sarpayını alып kelip dayarda koyarыңыздар. Ekonu қатарлы кийизген жакшы болот. Кудагый жеке көңүлдөн чыккан ырым эле бул баягы акцияга кое турган эмес. Кудагый жекеге бир кол чак койбойсуздарбы? Ырымын эле. Barakende. Barakende. Жеңелер. Sizге акча болду. Охо. Жеңелер. Мына 2000 сомду алыңыздар, калмаңыз. Атоногон деп тук калат, мына сен чөтөңө салып койгон. Себеби дегенде бүгүндөн баштап тапканың Адалан берекесинен ата-энеңди багууга. Турмуштун алгачкы жолу ушу уютку болсун, бир кол чап коюңуздар. Достор туралайда ошо 1000 сом миңилайым ургачы болсун. Жеңелер. Жеңелер уркеттеңиздер да кой. Жеңелер сарпайды кийгизесиңерби же ошону тура бересиңерби? İşte tursun da. Bu akça jaman akçаны алгандан адам гаңырап каласың, а? Мына себеттер мушет этеп жана эсе эжелер укпайт. Шундай укпайт. Бизге айтып алып коелу. Так, жеңелер ушу сырткы гана сарпай гана кийгизесиздер, анан ички көйлөк жана ошкулардын кийими өзү кайны сиңдиңиздер үйгө барганда кийгизип коет. Anca mınca dostları kiyişi oda şımını çeşti, özün ilangına çeçesin. O үйрөнүп бүткөн да уже. Şunday mı? Şançın ha? Yengiri kiyişi oda. Bara keldi, mına urmatlı жеңелер. Ак калпакты кийгизип жакшы кылдыңыздар. Атчан бар. Ак калпак куттуу болсун, сарпай куттуу болсун. Сарпай эңгизге жетсин, өзүң жүзгө жет. 2 жаш ылайым бактылуу болсун. Anaydı. Kostümümüz kostümün çeyxoğlu kımbat ekan. Avustan jenge. Galstuktan emezi sonun. Platochkaсын менен чогу. İşte kısa koç toplam. Kom. Рахмат. Bu neme bergi жеңеле тапшырып коюшта кызыбызда сарпайын бир жол кийип коерсиңер, а? Кана кызыбызда сарпайын бир жол кийип коерсиңер, урматтуу кудагыйлар. Жеңелерге буйрук бериңиздер. 2 жашка сонунда жеңил жерпе аягына сонун сарпайлар. Мына ушундай ак калпак, ак жолук. Кудайдын насыйсы 2 жаштан ак жолугу ачылып, өнүп өскөн үлгүлүү үйрөдөн болсун деп жаткандан тилек кылалы. Бактылуу болсун. Rahmat. Tanımas tilavas bolbosun urmatlı жеңелер. Kızınızın жеңелери kimler? Bir korkutarıp kulaç kızının жеңелери. Kızın жеңелери sizler ha? Dursun da jaş durupsuzlar. Mına sıraz berbeseniz azı jama muşayt edin. Gelingizler endi Uğuz tarap jaktan kelgen kudalar, kudagılar. Sarpay көрөсүздөр эми, Кудай көрөсө баягы Кыргызда салтка айланып калган кызтармай кызтарып. Geldi. Sıymıgılığızdan atası balasına görünüp berip kıstarıp şengilerimen de uçaş tutkan her biri menen birden ha? Bu siyiniş değil mi? Buna gel Sıymıgılığızdan atinesi kurtuğanları ha? Жоқ, жеңе кейін алмашат, жеңе аз мышташ шығып кетіп бен. Жоқ, ондай болмайды. Жоқ, мында қалаңыз, урматтуулар. Кызыңыздың туғандары қыстарбай тұрыңыздар, а сұраныңыз, а? Кызың туғандары қыстарбай тұрыңыздар. Бақ, жеңе.
Bak özünüz görelim. Biraz mustaşçı kadar ötkende cüsüge barsak şunda biraz almaşıp kalgan eken kadimgidek tamada aytıp koyup эле жаңырбассың менен бир чыгып ителе болду. Мынакей сыймыгыбыздан сыймыктанган туугандары кыздарбайын кыздарбы? Эми эмне болуусун 2 жаш. Sözü kerekti. Cengiler akşam alıtkanda kalpakta biraz ança tizdiriyor жатырыңыздар. Çiğ çıkan çiğ tamam boşap kalıyordu. Buna ança eceler tugandары. Cengilerin koluna karmatıp dürüst tutaslar. Sebebi giyolanın koynuna tığırsa bile cengiler bari alat. Bu cengileri akelerden aylığını ondan alıp koytan oğlum cengiler. Bara geldi. Жаш болгону менен жеңелер стаж бекер баягы машина базардан зибер алгандай алып атышат. Замасыздар. Şu tapkanızlar berekesin bersin. Manastan çuvak kembeken, çuvaktan bizin jigit kembeken. Dostlar, kana bismillah. Ança munça akça tapпай kalganlar sыймыктын эң банкына котошсаңдар болор. Kana dostlar. Rahmat. Ana dostlar özgöçe sıramış koynuna tıkpağına jigitip bul adepsizge жатат да унча. Андан көрөк жана колуна карматып койсо аябагыдай сонун. Себебинде сыймыктан арлык сонун достор бар. Баракелди азаматсыңар жигиттер. Шашпай. Сыймыктан кытыгы бар экен билесиңер. Сыймыкты бүлчөдөн тутуп келип жүрбөйдү анан. Жигилге миң менен келди, а? Өнердің көп қойсаңы Қызырдың алды бәрі Ötkende bir tövbe varsa bir tamaşa alırsa, givalların birisi koynuna ne bir neseni salırdı. Giyin oşo uylangan bana telefonda aytdı. Bayağı koynuna bir neseni salganda siz neni saldın dediğiniz bile değil. Koynuna salıvergen balanın koyunda bir givala tamaşa kamera taktım 5 sallar salsın çekmeden. Saldı. Dangarla saldı. Sıymak uylanelere çenteyim çok okam. Miyen tağıp berenizde. Sıymak uylanelere çenteyim çok. Bana geldi. Rahmat. Bana geldi. Hurmatlı cengeler. Şu topkanına berekeli olsun ha. Bunday salt çok öyle nini kılıp da totastarı sevdiğine biraz olsun da giyolaga jardam olsun degen maksat tuğanda. Bir el deyin maksatsa. Yeme sıymaktan özün cengeleri. Kayningen jana turup kalmayayım. Sizlerge uçup geldi. Jana tirik 1000 so'mda alıp berip koydu dotları cengeler hem sizler mına koyup turgular sizler. Mına oşum tiyişiңер çok değil. Antene kızımızdan Merimdi Alpakesi ağalardı, havalar, tuğanlar Dadan geteyinler. Salam saldırdıp koysanızlar cengeler ha. Mına kaynene çoğun eneler ha. Kıday жалғасын, at düşü деп koyunuz. Ana Kıday жалғасын. Anaki bayağı Kırgızda жас сөз бар, жақсы жан жатқа кетпейді дейді. Өзіңіздерден эле кайтып билип алып отурасыздар, бардыңыздар. Кайра эле баягы турган болуп кетсеңиздер керек, а? Бара келди. Жеңелер азаматсыздар. Негизи ар бир тойдо жеңелеги стажды аткарып жүргөн жеңелер кийип сол тарабына турат экен да. Себеби дегенде оң кол менен кысарганда сол жактагы жеңе көбүрөөк иштейт экен. Ошон үчүн оң жакта жеңеге закат чыгарасыз, жеңем биле баштады. Тамаша жеңе. Барып алыңыздар, ошо тапканыңыздар берекесин берсин.
Жана аяшталар жүрөт эле. Аяшталар жокпу? Я музыканттар биз айтканды кыласыңар деген аяшталар гана. Жокпу? Эми макка таштап катырат турушат, да? Ооба, эми макка катырат. Барака. Рахмат. Жеңелер силер дагы салпагы да. Салпа. Yok oynamam oynamam. Ana salып туруп баягы 1000 сомду алып коёбу. Азыр айнерге чыкканда кайра берем дейт. Рахмат. Жанагы мен берген акчаны кайра берди, анан кийин сурасаңарчы, телефонуңа жооп кетсин. Рахмат, жеңелер, барып алыңыздар, Тастыкенин барып тамаша. 2 жаш жанаштырып коюңуздар эми. Урматтуулар. Могул себет жигиттер силерге бере турган себет экен, союш бар. Анан бул автотургундагы себет кудагыйлар силерге экен. Кудагыйларга коюлган себет союшу барбы жокпу өзүңүздөр кеңешип аласыздар. Мен билишим боюнча күйөөалдарга бериле турган себеттин союшу бар экен. Анан себеттин ээлери себеттин жанына келиңиздер, баалашыңыздар. Акча аз болсо сураңыздар, көп болсо кайтарып бериңиздер. Кеңешиңиздер, жүрүңүздөр. Жөрү башчы келиңиз. Анан эми кудагы эжекелерден келип коюңуздар, себет аласыздар. Şimdi akşam var gel. Akşam var da barda akşam var diyecek. Bunu amanatın alıp verip koyalım. Şimdi akşam var gel. Hankacı ol gel. Yok bağlaşıp koyup geldiler be. Kana kim eken? Buradan ecesiz eken. Gaz kim lan? Kudağın sebet alıp koyuyoruz ara. Buna kiyovlarga beri turan sebetten iyisi. Жеңелер сиздерби? Soyuş var deydi. Daha sırayışlar mı oldu? Болду mu? Yok, münca sıranın ya. Ben daha bağlaşat olsa, çok tane jigitler жыймасам boşla deydi bilen olsa. Tamamşa. Soyuşan, özleri razı eken, özleri razı olsa oldu da. Bana keldi. Kutlu uydan kuş çıkpaydı deydi. Her bir jigitke mına şunday kalıpaq. Her birine okşaş kalıpaqlar. Sonun Kuda kalasa жақында çöp başlanat. Kalıpaq mezada. Şunca dostum var eken sıyımlık çağıraqta şu kayıncıtına bir gelip etsen ha. Sıyınasın ne canı var. Bana keldi. Hurmatlılar, men emi Kudalar mikrofonu çaqırayın ha. Kudagy jeke, Kudagılar gelingizler. Emi ana men Kuda qatarida kim keledi? Kelip qo'ysanızlar. Kuda qatarida kim keledi? İki taneler. Birisi tayağıyla çavattırgan, birisi şapalakla çavattırgan eller ha. Sayızından çekenler. Mümkün olsa hurmatlılar. Kızlar, ezem toyu жақсы үй біле болған үшін өзіңіздерге қайтып біле қылып алып отырасыздар. Ал мен алғашқы сөзді қызыңыздың апасынан баштайын, анткени той сізсіз. Ана ақсақалдар ақырында бата береді. Келіңіз. Шашарика ушу элиңиз кабыл болсун. Барган жеринен кызын бактап, сенин окуң бактылуу болгула, силер бактылуу болсоңор биз бактылуу болобуз. Кызым эми жаш эле сыймык билбегенин билгизесин, көрбөгөнүн көргүзөсүн. Эми мен түзүк эле тарбия бердим. Калган тарбияны сиз бересиз чын эже. Али жаманын жашырып, жакшысын ашырып,
жакшы келин кылып алыңыз, келин эмес кыз кылып алыңыз. Сыймыкты эле жашнап кайта бер. Ооба, Сыймык көрүп эле жүрөм Сыймыкты. Сыймык кандай бала экенин мен жакшы билем. Мен кызым барган жериңен бактапты, мага ыйлап келбе. Ошо. Онун Кудай сактасын. Бактылуу болсоң болду, мен бактылуу. Баягы кырда жак сөз бар, экөөң бириксе жол болот дейт. Бир аз эле мындай өңү түшүндү эле айырма болбосо эки Кудайдын окшоштугун карасаңыздар, окшоштугун Кудайым кошконда бир кыял окшошту, анан кийин өң окшошту, Алла Таала бактылуу кылат экен. Кудай кааласа акыретте дагы бактылуу болуңуздар. Сизби? Сиз башка жактан келесизби деп коем да. Тамашалайм. Ага келсеңиз, сиз келсеңиз. Ошо агардын агадай, атадын атадай болгон ошо агабыз дагы калат элек айтсын. Тайгут болсун ака. Assalamu alaikum. Бүгүнкү келген коноктор. Умат ушу вакыт тушкан куш дейт экен, ушу Умат карындашым көйгө жетип бүгүн зат отурабыз. Ne deyirsin dur? Koyamıyor. İşte ikişer işte. Ben o şurada tuttu. Бул баягы жакшылыктын көз жашы эме. Бар түшүнөбүз. Бүгүн жакшылыктан көздөн жаш чыксын. Себеби бүгүн жакшылык дегеним себеби жакшылыктан көздөн жаш чыкса адамдарды жашырат экен. Ылайым жашпайдан жүрүңүздөр. Ал эми мен микрофонду Сыймык уулубуздун атасына берейин. Сүйүнүп турасыз, кубанып турасыз. Өзү тамадалар кел жүрүшүнө той алып барган барып болсак, кайсы бала тарап, кайсы кыз тарап экенин өңү башынан байкап койсок болот да. Себеби дегенде кыз берип аткан тарап биринесе жоготурген себеби ийканы издей беришет го. Себеби дегенде кызын берип атат да. Анан баласын ыйлап аткандар биринесе табалагандай сүйүнүп, кызыбыздын апасы, агасы издегениңиздер эми ушул маалда 2 жаштын наристеси болсун. Баягы баланы бөлүп кутуласың, небереден болуп кутуласың дейт. Ошондой сиз ачыгын айттыңыз, бөлүп кутуласың деп. 2 жаш калат элек айттыңыз. Уматтуу коноктор, куш келиптер. Мына ушул мен балам Сыймык, кызым Уматтын үйлөнүү тою болсун. Куш келиптер баарыңыздар. Балам Сыймык, кызым Умат ушу кармашкан болуңар түбөлүккө бирилүү болсун. Ошол жерден агарып көргүлө, өнү өскүлө. Анан не дейбиз ушу? Астра сага рахмат ушунча кызды чоңойтуп бизге берип атасың. Ону мен өз кызымдай карайм. Сен кыжалат болбой, Шаяң менен ошо ээрчип жүрчүлөр мына Шаяң. Ким Шаяң кетип калдым эле. Шаяң болсам сен барсың, турасың. Өзүм тарбиялап алабыз. Ушул 2 жаш бактылуу болсун. Коптур эми туугандар. Ушул 2 жаш бактылуу болсун. Куш келиптер, кудалар, кулдугуңар. Рахмат. Кудагый жеке. Жана музыканттар келгенден кийин мен жаныракта келдим, эчекемди көрүп. Сиңли-пиңлисин турмушка берип кызмат кылып жүрөбү деп. Себеби дегенде жаш баягы жаш кызын турмушка берип келип үйлөп сиздерге окшоп. Баягы агам айткандай убакыт деген учкан куш экен. Кудайым насип этип бүгүнкү тойда жашкандар баардыгыңыздар уулуулап кыз чыгарыңыздар. Кудайым насип эткен болсун. Сиздерге ошо сүйкүмдүү келин болсун. Эжеке, калат элек айталы келиңиз. Баарыңыздарга салам айтабыз биздин үй-бүлөнүн атынан. Астра бардыгызды мынтип куштап, сыйлап отурасың. Тууган уруктарың менен, эл журт менен чоң рахмат ушунча кызды чоңойтуп койгонуңа. Бизге берип атасың мынтип чоңойтуп, чоң тарбиялап эле кыз Кудай кааласа. Сыймык балам, Умат кызым, экөөңөрдүн кармашкан колуңар бекем болсун. Эл алдында жаркылап, жайнап жүрө бергиле дайыма. Жакшылыктарыңарда биз болойлук тууганлык болсун. Жакшылыктарда дайыма төрүндө отурайлы Астра. Жакшылыктар көп болсун жашооңордо. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кызыр болуп, бактыңар акбактадай ачылсын. Биз ойлогон жакшылыктар, күтүлбөгөн жакшылыктар мол болсун, жашооңордо. Силерде жакшылыктар көп болсо, биз бактылуубуз.
Баарыңыздарга рахмат. Туган урук, эл журт, кудай сөөктөр. Мына бир айда туруп кудай сөөк болгондо кандай жакшы, а? Мына жөө басып келип эле мынтип мейман болуп отурабыз. Чоң рахмат. Мына алып баруучуларга да чоң рахмат. Мына тойду көркүнө чыгарып отурушат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кулдугуңуз бар. Шартын айтканда. Рахмат. Кандай тилектер кабыл болсун. Баласы бар, бактысы бар деп экен айтылбайт. Байтерек айта. Байсалдуу болсун баштаган жолуңар. Ашагына жетип 100 миңге чыккан жаштар болгула, экөө бала үйүн кыздың ата-энеси болгула. Барган жеринен бактап балам, экөө ынтымак болгула, ата-энеңерге кайрымдуу, бияка эки жака тең бала болгула. Өмүрүңөр узун, жүрүшүңүз жайык болсун, ден соолугуңар чоң болсун, келекке ынтымак болгула балам. Бириңи алып, бириңи бирин карап, үйүңөр жакын, апам ишке чыкса көрүнүп турат, айланып кетпейм. Коюңдан төл согон чыкат экөө сүйлөшүү аз жакшы, жерден кудай болушту экөө. Ушу кудай болгонгор болсун балдарым. Өмүр бою экөөңөр ушу бүгүнкү күндөй сүйүнүп жүргүлө, балдарыңардын убайын көргүлө, өмүрлөрүн берсин, ден соолуктарын берсин, ушулардын күнүн көргүлө балдарым. Мына өрөчү менен Шаршенин тилеги бүгүн орундалып, экөөнүн баш кошуу тоюнун башталышы болуп атат. Кудай кааласа балдарым бактылуу болот. Экөө тең акылдуу, эстүү ата-эненин балдары дайыма кармашып экөөңөр бирге жүргүлө, балалы чакалуу болгула, ата-энеңерди сыйлагыла, келечекте кем болбогула, балдарым тууган урукка кайрымдуу болгула, дос жарыңар менен дагы ынтымак болгула, баардыгыңарга жакшы бакыбат жашоону каалайм. Ушу досторуна дагы рахмат, ушинтип баягыдан бери даңкылдатып көңүлүбүздү ачып дегендей рахмат айнанайын. Бактылуу болгула, силер бактылуу болсоңор, ата-энеңер бактылуу айнанайын. Амин. Илайым ушу силерге ушу бардык адамдардын батасы жуксун. Андан кийин кайта аткан мезгилде куркурчап садак чабат экенсиздер. Жалпыңыздар бир омейинде балакан жайсаңыздар, туугандары, ким көтөрсө билекти, Кудайым берсин тилекти. Майга барып атасын берсин, май дөөлөтүн берсин. Кудайым насип эки жаш ийимиң шумалда уулду болсун, кызды болсун. Жаратканым аябыздан перзентти эгиз уулдап, эгиз кыздап берген болсун. Бүгүнкү бата тойго алыстан жакында келдиңиздер. Баскан кадамыңыздар мечитке, медресеге, тойго, жакшылыкка баскан кадам болсун. Билип билбей кетирген ката күнөөлөрдү жараткан өзү кечирген болсун. Кудалардын кудалыгы төөлүктүү болсун, эки жаш, эки дүйнө бактылуулукту насип эткен болсун. Ардайым ушу алтын сонуңуздар аман, ден соолук чын жакшылык төрөдө көрүшкөнгө Аллахым насип эткен болсун. Амин. Аллаху акбар.